سلامونه، فضل ام د بلجیم څخه تاسو ته د هالندي ژبې درسونه وړاندې کوم. نن زموږ موضوع ده روته beschrijving en plaats. روته beschrijving چاته لاره خیل، چاته لاره ورښودل، en plaats یو ځای. نو راځو اولې جملو ته. Kan je mij de weg laten zien op de kaart? کوی شي څه ماته په دې کارت کې لاره وښیې. Kan je mij de weg laten zien op de kaart? کوی شي څه ماته لار وښیې په دې کارت کې. Straat یوه کوڅه. Wat is de naam van je straat? تا د کوڅې څه نوم دی؟ What is de naam van je straat? تا کوڅې څه نوم دی؟ Aan de linkerzijde. Aan de linkerzijde. چپ خواته. Aan de linkerzijde. چپ خواته. Aan de rechterzijde. ښي خواته. Aan de rechterzijde. ښي خواته. Sla linksaf. چپ خواته لاړ شه. Sla linksaf. چپ خواته لاړ شه. Sla rechtsaf. ښي خواته لاړ شه. Sla rechtsaf. ښي خواته لاړ شه. Links چپ. Links چپ. Rechts ښي. ګورئ ښه، linkerzijde برمڅ اول جملو کې درته ویلو چپ خواته، rechterzijde ښي خواته. دلته موږ وایو links چپ خواته، rechts ښي خواته. rechtdoor سیده. ښه rechtdoor. سیده سید لاړ شه، یعنی مستقیم لاړ شه. richting یوه لار. مثلا welke richting؟ کومه یوه لار؟ Is dit de weg naar uw huis؟ آیا دا کوڅه تا کور ته لاړه ده؟ Is dit de weg naar uw huis؟ آیا دا کوڅه ستا کور ته لاړه ده؟ Ik ben de weg kwijt. ما لاره ورکه کړې ده. Ik ben de weg kwijt. ما لاره ورکه کړې ده. Hij is daar. هغه هغلته دی. Hij هغه is daar هغلته دی. Is it in deze richting؟ آیا دا په دې په لاره کې دی؟ Is it in deze richting؟ آیا دا د دې په لاره کې دی؟ Het is vlakbij het ziekenhuis. دا نږدې د شفاخانې سره دی. Het is دا vlakbij نږدې het ziekenhuis شفاخانه. Het is vlakbij de school. دا د مکتب سره نږدې دی. Het is vlakbij دا vlakbij نږدې دی د school. د school مکتب سره. Het is naast het ziekenhuis. ګوره ښه، vlakbij نږدې، naast څنګ په څنګ کې. مثلا مونږ کور څنګ کې مونږ ګاونډي، هغې ته کوی شي naast استفاده کوي. او که vlakbij وي یا پنځم ګاونډي یا شپږم ګاونډي، هغو ته بیا مونږ vlakbij وایو، یعنې نږدې. naast بیخي جوخت، دیوال ورسره ټچ وي. Het is naast het ziekenhuis. دا شفاخانې سره نږدې دی. Is dit de juiste weg؟ آیا دا سمه لاره ده؟ Is dit آیا دا de juiste سمه de weg لاره؟ آیا دا سمه لاره ده؟ Is dit de juiste weg؟ Voor hoe lang؟ څومره وخت لپاره؟ مثلا وای voor hoe lang moet ik nog rechtdoor؟ نور څو دقیقې، نور څومره وخت زه مستقیم لاړ شم. Voor hoe lang moet ik nog rechtdoor؟ Waar؟ Waar ga je naartoe؟ چیرته ځې؟ Waar ga je naartoe؟ Waar چیرته ga je te ځې؟ naartoe چیرته؟ Hoe ver is de winkel؟ دکان نور څومره لرې دی؟ Hoe ver څومره لرې
is the winkel دوکان who where is the winkel دوکان نور څومره لرې دی where is train station د train station چیرته دی where is the train station د train station چیرته دی het restaurant یو restaurant د apotheek دواخانه د apotheek دواخانه het ziekenhuis شفاخانه het ziekenhuis شفاخانه د bioscoop سینما د bioscoop سینما د dierentuin باغواش د dierentuin باغواش het vliegveld میدان هوایی het vliegveld میدان هوایی het metrostation het metrostation یو د میترو سټیشن het toilet تشناب het toilet تشناب het strand یو ساحل یو د سمندر کناره مننه د لیدو نه که دا تاسو خوښه شوې حتما ما په دې نوم باندې پشتو نیدرلند فاضل هم یوټیوب ځان سره سبسکرایب کړئ زه په دې نوم باندې هم ټیک ټاک